أبدا محمود أمیر و باش تماشاوان بدارین ما هجا ایرو دیسا روژا اینیه و از میان حسن هم دیسا دو برنامه آغاز پینوس هم بر هفن از و هر یکی راست پاسی خود دویجیم جبکو و وقت خون جبو ما دید وقت دید و ما را دیسا وشانه دونه تماشاوان ما هجا از دخوازم بیجیم که وشانه ما کانالا بربانک تیوی ده هر روز اما وادکن جبو و جدانه برنامه ما ایرو برنامه من آواز پینوسه از دخوازم پیشکشی روشنبی را روژا ایرو بکن یعنی برنامه ما کنسپت برنامه ما بحث روشنبی را نه روشنبی این که ایدا چونه دلوانی آخر اما خود دلوان ول او بسا دیسا روشنبی روژا ایرو بکن جبو که امگره که نافدار خون بزنون جبو که امگره که بسا روشنبی خون قدری ونا ایرو دا بزنون سوا که براستیجی روشنبی خو سترامبیش هلبستان خو گلک دولمندن و برنامه ما ایرو از خواستم پیشکشی زمان کردی بکم برای هاتنا میوانم اکرانه از خواستم برسو چند پیامی و بکم تماشاون هجا یعنی دمو که از برسو و نادم از جواب پیامی و نادم اون دخیدن و دیسا دوباره اون پیام جمع دنیسن مسنجر را خواستم جوارا بیشم که هم دکارن وان پیام ها بنیستن دایرکتا بربانک تیوی را کانال ما بربانک تیوی را هم دکارن اینستاگرام را بنیسن هم دکارن فیسبوک را بنیسن مسنجر را از براستیج یعنی جبومن نه عزیزت از بدل و جان براستیج هنگ وقتی مدوز حاضرم از آمادم از جواب برسوی ودیدم جواب پیامی ودیدم لی جبو که هم بنویسن دایرکت اینستاگرام را مسنجر را فیسبوک را دیسای daha پرزو یعنی جوابای بدن جواب پیامی وی بدانه تماشاون مهجا از دخوازم بیشم که گل جار پیامک چاور رو بیشم براستیجی پیامک سا اف نزانم یعنی اف تماشاون نجوره که وی پرسیم را داده و از مناد خواست یعنی جوابی پرسی بدم لی براستیجی جبومن او پرسکه گله کی نبچوکه افرس زانی چاته گودنه یعنی دیویژن اون چی ما هر دم برنامه خدا کانال خدا هر دم اون daha زیاده ج ماموستا میرزا کنیاز ابراهیم داخل اون چی ما بس نادری کرم پرسان یعنی برنامه چی نکن بساوی ناخن تماشاون هیچ برنامه بس ماموستا کنیاز هلا چی نکریه نمر ماموستا کنیاز ابراهیم سالاوی مها 8 هی داره ما برنامه هلا حاضر نکریه جی براستی جی بسا نمر نادر کرم از شد خازم بیجم هند بیجن یعنی کداوی گلک بیا اف تماشاون جمرانی ویسه دوی کداوی مروی گلک بیاش بو ملت اون چما براستی از حاضر مامادم از برنامه چکم بسا نادر کرم نمر نادر کرم لی از دی ساجی خازم وی یکیش برا بیجم جبو از براستی بجناخون دترنم بروی ناوی بروی نافداری لی ماموستا نادر کرم علمدار بو ماموستا نادر کرم زانیارا کیمیایی بو کیمیایی یعنی دیویژن باوی پترولیم بو مروه گلکی نافدار بو اما که وی کداوی جبو ملت کرد گلکی مزنه نای حسابی اوا خزنه که مزنه جبو ملت مز جوار رازی من و یعنی تاقا که او خویتی او تاقا که دن بیه باور بکن لی نه جبو که ماموستا کنیازی ابراهیم آپن بو براستیج نش بو یکی ماموستا کنیازی ابراهیم او روح ملت بو براستیجی جیانا گلی خود جیان دکر ماموستا براستیجی کداوی گلکه جگور ملت پرتوک نویسینه
آوا کریه مخابن ناگهاند چاپ بکه و آن پرتوکا مالباتاوی پرتوک چاپ کرن پاره وکرن گلده کوار آوا کریه اساسیاسا کردا بربانگ یعنی به دستیوی و هاتی آوا کرنه کداوی پر مزنت bütün dünya nazdık ama mustakinyaz. Ma mustakinyaz ne bizim malbata ka devlaman bu ya be perava yani be nasava pejda xistin ev mero xo kada xwa xandina xwa rahi xwa pejda çu. Bavar bikin malbata ka mazin bu zar nekin bu malbata le her dem nemir kinyazı İbrahim ez vek جوی مالبات در کتمش برات ویژن براستی جی زاروکتی دانه تا کی به بارمان جا کی به بو و خوب بگینه ناوی خاله خون وزیر نادری رفشن بیرک نافدار سیاست مدار گله کی به ناو دنگ بیه ابمرو و هر دم کنیازی ابراهیم خواستی خو بیرا بگینه جوی یعنی ناوی آوا بکه او آرمانج نه تنه آرمانجاوی بو او آرمانجا دایکاوی بو دخوازا دایکاوی بو و چا هر کور دایکا خو گلک حز دکن ساجی ما مستکنیاز یعنی گلک دایکا خو حز دکر و بزاروکتی دا چا بیرم شیر دایکا خو بیا کر بو هندر رحیب خون و زاروکتی دا نتاوی او بو که پیش ده هره گلک را آلی کاری بکه یعنی وی دمی ده مرو گلکی جیر بو پیشدهاتی بو براستی جی هر وقت یعنی باور بکن هله هی ام خوب باور نکن که ام مرو نومده توننه محکشون ده سالاوی ام مالباتاوی ام هیس نکن وی یکی یعنی ام باور نکن وی یکی را مازن را وقت مازن بو بچوکا را وقت بچوک بو و براستی جی جیوته هیس کنه جیوته کفش گلکی کفشه و از نکارم بیجم که ماموستا نادری کرم بچوک بو یا ماموستا کنیازه ابراهیم مرزوی معظم بو زیده بوش کاری بی نه باور بکن هر اکی باش قویه لی ماموستا نادری کرم و رندارک نافدارک قازاقستان تمام دنیا ویا نازد که باب پترولومه ام ویوا گلک سر بلندن لی ماموستا کنیازی ابراهیم راه گل ماموستا کنیازی ابراهیم نفسا گل ماموستا کنیازی ابراهیم هر گاوی گر ملت بیه یعنی گوتنم از خازم اصا جوا پیاموا بدم تماشاوانم هیجا از نای و نخازم بیجم یعنی بکنه خازم خاطری و بکوم و تایبت یک ملت ما هیه مخابن نافدارین ما جناب ما چونشون داتر ام هی کدوی هیست کن دما که ساغن هر و یک دخوازه شاشی وی ملوی مروی دا ببینه ام خو انسانن هر و یک شاشی جی برده ده نها ما مستقیم نازدینتونه و باور کن ام سوی بونه و گل ام سوی بونه و ملت ام سوی بونه آسیا ناوین داد و کرد اجنبی کرد کافکاسی اجنبی کرد آسیا ناوین دویجم ام براستی جی سوی بونه ام گلک فهم نکن چاوی مروی دیگهاند حق کار بکره خوب بگیرند ایرو ام مرو آلماتای بو روزادن مخوف هم نادکر اف چا ایده باجره کدن ده دولت کدن دایه پر انرژی پر سرخو جیر و دی ساجی از دیویجم از کدا ماموستا نادری کردم باور کن بچوک ناکم لی جهرکی باشقه جهرکی درجه هرکی باشقه ایدار محفم کرد و دخواست که میشه جوا هیا تماشاوانم هیجا از هون هر یک جبومن گرام بهانه از حرمت و هر یکی دگرم از کینگ دکارم جواب پیامی و دادم یعنی اجی مروکم اجی خوشکک و خوشکی و اجی دایکک و دایکا و اجی کچک و کچی و ما اجی کار دکم رجا دکم دما کو از وشان دم
آن فرقی ما وقت را هیا زمان و هیا اون رجعت کمش مرا به ویدیو و تلفن نکن یعنی مرا تلفن نکن از نگینم از یان کار دامه یان مالا خود دامه نباشه پیام بنیسن از هر دم آماده ما جواب پیامی و دیدم و هیویدار ما هفهم کرد به وی و تماشاوان مهجا از چند پیامین و نهاز بخونم او ام میوان خون بین اکران کرمو چا شیرین جوی را دویجین کرمو گلوی را دویجین کرموش بکو خبرداناوی شیرینه قصداناوی شیرینه ایوار باشم سر جواهاتونه دنگی و نای دنگ من هاته ایوارا بخیر میان خان ایوارا بخیر لجم و شوه لگل مهی باورم ایواره همو تماشاوانین هجا همو اولو گرین کل ما تماشد کن لکودر جیهانی دبه بلاو به مالا همویان آوا به سر مسر چاویم راحتن از شادم کل دیوانا بربانک تیوی مز شادم لدیوانا میان خانمم هیویدارم کمی ایرو دیوانه کی کردی کردواری لگل تماشاوانین خوابه دکم دخالش و بپرسم قهون چیزان بسا کردین ما آسیا ناوین حقوق چه بیشه بسا ما یعنی هون چه جمزان هون چه تکارم بسا ما نکه قالا چه بکم نکلمه باش بیجنم دما کو بحثا کردین سوویتلری یعنی الهرم ما وکی کد به آسیا ناوینن وکی اوید بین کردین سوویتلرا ام بهتر دبیجن هلبت به ایش و آذر کی مزن لاچین دکه و بیرامن لاچین دزانم کردستان سور دزانم دما کو تی گوتن هلبت رادیو ایریوانت که و بیرامن هلبت ل گله کسین کو دوی وارد کارو خباتان کرنه تنه بیرامن قناد کردود که و بیرامن حجی جندید که و بیرامن سیاد شامت که و بیرامن اشترام سوزکا سمود که و بیرامن همو کسین کو رادیو ایریوانه ده سالان کارو خباتان کرنه او دنگ وان یه زیز کو به تایبتی لباکور کردستان کرمانجی هم یا شیرین زندی هشتیت که و بیرامن مالباتا جلیلاند که و بیرامن مالباتا نادروواند که و بیرامن مالباتا نمر آپ ابراهیم که و بیرامن گله کسین بوی رنگی ین کو جدیروکا ملت خوره جدیروکا گله خوره خدمت کرنه کم ایروان ببیرتینن دکه و بیرامن ین کو لجیان نه او لسر چاند هنر و کلپورا کردی کارو باران دکن دروشا هیده مالاوان هزار جاری آوا به او جدیرو که حتانی نها بلکش دست پیکا تیروکا روزنامه ریا تزه و حتانی ایرو او کسین کو جبوی زمانی جبوی چانده کارو خبات کرنه که ورکی دانین سر که ورکی منتارم جبو کداوان هزار رحمت لگیانه وان به سپاس کنش با انگلی و گرمین از زانم هنگله کی یعنی بزمان و گریداینه هنگله کی یعنی لیکولینا دکن بسا زمان ما کردی رفشا زمان کردی از نهاد کارم بیجم یعنی رفشا زمان کردی با ما کازاکستان آسیا ناوی از چه بیجم یعنی اره ام نها زانن باوی مزمان خود زانن دیو باوی ملی باورم زارو که ما ایدایه نزانم یه ناخم بکردی جبو که آسیمیله هم دبن و براستی جی کاری ما خواتا ما جبوی آرمانجا ما اوک و ملت ما آسیمیله ناوه از دخوازم بزاوم کردین باکوره یعنی رشوان گرزمین چانه آسیمیله دبن آننا زانن زمان خود یعنی چی پرسه که اوقاس به ایش میان خان دماکو لباکوری کردستان بحث زمان جیته کرن براستی آگر بدلی من دکه و او جوی 100 سال داوی ظلم و زورداریه که وسا مزن لسر ملت کرده که به تایبتی لباکوری ولات
çanda Kurda zimanê wan kelepûra wan ew çanda wan ya xwarinê çanda wan ya cilû bergan navê gundên wan navê bajarên wan bi awayekî hatine guhartin ku hemû wekî qetlîamekî spî qetlîamekî ku tu gule berî însanekî bidî an milletekî bidî bikujî na qetlîamekî wisa plan kirine divî 100 salê dawî de ku milletê Kurd hêdî bikujin zimanê wan çanda wan stranê wan awazê wan çîrokê wan zû gotinokê wan xweşgotinokê wan cilû bergê wan mitbaxa wan û her wekî hemû tişt planekî bi vî away 100 sale zilmeka mezin li ser serê milletê Kurd e bi taybetî li Bakur. Ez wiha difikirim ku eger li Bakurê welat ne Kurd bûna li gelemperî li hemû deverê Kurd lê ne Kurd bûna hûn bawer bikin eger pola bûna çêlîk bûna an hesin bûna niha heliya bûn Kurd bi taybetî divî 100 salî de ew qas berxwedane ku dişûna wan da kevir bûna niha kevir qelişî bû niha teqiya bû niha şikiya bû perçe bû tevî vê yekê jî Kurd vî zimanê şêrîn vê çandê vê kelepûrê van awazan van çîrokan gihandine 100 sala 21 li Bakurê Kurdistanê Meyan Xan dayikên ku yek peyvekî bi zimanê Tirkî nizanin anha zarokên ku yek peyvekî bi zimanê Kurdî nizanin mezin dikin dayikên ku bi Tirkî nizanin zarokên ku nizanin bi Kurdî biaxivin mezin dikin evaş qetiama Helepçeyê mezintir e evaş qetiama Dêrsimê mezintir e evaş qetiama Geliyê Zîlan mezintir e ev êşeka wisane ku wek min got hêdî milletê Kurd tê de kuştin niha li Bakurê welat axaftina zarokan ya Kurdî pir kêm bûye divê Bakurê welat çi dibe bila bibe zimanê Kurdî bikin zimanê perwerdeyê li jêrzemîna destpêkê zarokên ku dest bi dibistanê dikin heta zankoyan heta zanîngehan divê ev ziman bibe zimanê perwerdeyê zimanek ege bibe zimanê perwerdeyê dikare ji mirinê xelas bibe an bibe zimanê ticaretê zimanê bazarê dikare ew ziman ji mirinê xelas bibe li Bakurê Kurdistanê esnafên Kurdistanê bi hev re bi Kurdî naaxivin li Bakur eve êşekî mezin e ew zimanê bazarê bibe zimanê Kurdî dikare xelas bibe ew ziman bibe zimanê perwerdeyê xelas dibe nayê wê wateyê ku xebatên ziman li Bakur tinin bibexşin helbet hene ew kesên ku yek kevirekî jî datîne ser kevirekî ciyê wan li ba min bê hempaya pir bi qîmet e û li Bakurê welat bikê masî salê 205 hepirtûkên Kurdî têne çapkirin bi yani bi ew eşqeke mezin saziyan ava dikin di wê derê xortan ciwanan keçan fêrî zimanê Kurdî dikin an perwerdeya zimanê Kurdî dikin gelek sazî dezgehên vî rengî jê hene lê wallahî têr nake billahî têr nake eger em ji bo vî zimanê bikin zimanê perwerdeyê kar û xebatekî nekin hewla xwe nekin bi zarokê xwe re kalkên me bi pîrê xwe re bi neviyên xwe re pîrên me bi neviyên xwe re dayikên me yên ciwan bi zarokên xwe re bi Kurdî naaxivin wallahî billahî û tillahî ev ziman ew ê bimre ji ber ku mînakên wê hene Meyan Xan li Bakur divî 100 salê dawî de bi dehan zimanê milletan wenda bûn qediyan zimanê Lazan zimanê Hemşînan zimanê gelek zimanê Pomakan zimanê Terekemeyan li ber mirinê re qediyan e bi taybetî zaravayê Zazakî li Bakurê welat mir heware yani eve êşekî pir mezin e divê em divî tiştî xwedî derkevin şansekî me pir mezin heye ku Kurda zimanê xwe gihandiye 100 sala înternetê em di salên înternetê de ne hûn çi diaxivin barkin înternetê ji bo zarokê Kurda ji bo neviyê Kurda ji bo zarokên ku li dû me tên eve ji bo Kurda şansekî mezin e
مالا وجه هزار جار آوا بک بربانک تیوی هاتی آوا کرن ایوه که بربانک تیوی گلکن از بخوا به سالا نزکی 3 سال بنوی نتو تیوی قنال هاتی آوا کرن به سال 2 سال از لور قروارا کردی دکم یعنی گلکن یه وی رنگی هنه مالا وان هزار جاری آوا به اوه جیه شانازیه یه لباکوره ولاد مخابن روشا هیده زمان روشا زمان پیچکی ببی آواییه براستی جی هیویدارم یعنی امی ساقوات ببین امی یعنی حال بدن هوره و زمانی خون به پاریزن زمانی خون با خوبن براستی جی ام خود زاری خوانا خون به کردی یعنی زارو که مای نظام وی زمانی تمام هر ملت اکی بندستن ام هر یک دولت اکی در جیان دکن لی مال خدا هیویدارم هر یک کاره زارو که خورا به کردی با خواه چما زمانی دولت کرد جیان کی وی زمانی با خواه یعنی از دخوازم میان خان دخوازم تشتک اوی بیجم از بخواه جسحای حز دکم یعنی جقاده حز دکم دوی 5-6 مهین داوی ده از 24-25 باجارین باکوری ولاد گریم بلکه 100 نافچه به صدان گند بیشتره او 15-20 روز بره مهکی بره از لأوروپا جی بلکه 9 باجاران گریم 5-6 دولتان نها لباکور ام بیجن ظلمک هيا پروردهیا کردی تونه و ام دبینن یعنی ایشک هيا تمام لیش بو خاطر خوده لدیاسپورای لأوروپای درده و چیه کرد لأوروپای بزاروک خوره به ترکی دا خبنج بو خوده لأوروپای جی دار لسرسره و هيا لأوروپای نانه و هيا آبا و هيا خوارنا و هيا یعنی از دکم دین ببم از چوم من به شعب خود دید تو چوال باجاره کی وکی آلمانیا تو بزاروکی خوره به ترکی دا اخوی تو بخوا قتل دکی از نبیشم برا زمانان فیر نبن ببخشن نیارتیا تو زمانه کی ناکم نیارتیا تو زمانه کی ناکم یاوش بو خاطر خوده تو اوروپا دجی وک مگو نانه تهیه تندرستیا تهیه کیفات تهیه خانیت تهیه مال تهیه ملک تهیه تو پروبلمه کی ظلمه کی سر سریت تنه او دولتین کتله دجی تو دستور یعنی تو داخواست جیبه کی اوا به کردی پرورده دن لسویده به کردی پرورده ددن مام د سریاش 500-600 ماموستین کردی هنه لسویده لی زاروکن وی داره به کردی نزانم به ترکی نزانش بو خاطره خوده اب چه ایشه تمام ما ترکیه فهم کر ظلمک هیه لی اوروپا کی ظلم المت که راسته جوار رازی میگویه اوه ایشه که میان خان اوه ایشان منه وی تشتی به من ده گوتن هرس به من ده کرن ایشه که دفر دایا و وی تشتی به من ده گوتن جوار رازی من براستی جی اون به حقی خبر دون یعنی چی ورانه هیله اون آوروپایی ده زارو که خورا بکردید با آخون چما نزمانت ما که از اینها چند پیام بخونم یه تماشاوانین ما هنرمند حکیم اسلاو و ریز برنامه و پیروز به سرکفتن جوارو دویجه حکیم و جوارش براستی من یعنی بلورا حوزان حکیمو بدار کرد باور بکن یعنی پیانویا یعنی ویولا کاردکی باشقه لی بلورا کردی اول راهن میره چاک نودکه و نزانم چما با ما پروردتی ها یعنی موزیک هاتوننه یعنی اینسترومنتال توننه بلور اول راه کردایه براستی لنگه که اصانه یعنی من جاره یکمین مگودار کرد و دیسا اسپاسیون رو بردوشم محمد چکماک برنامه وش به سرکفتنش بوی و همی وشان خوش سلاو و رز دویشم سپاس دیکم محمد چکماک جوار آجی هلبستونا ما هیجان هنارا تاجین هر بیجی میانا دلو سپاس دیکم دایکا ما هیجان اکتا یلدز هر هوی سهد گوش و گوسکامن حاجی اتامان ایوار باش سلاو میدانا حسان سپاس دیکم ریان باکویان روژاوا بخیر روژاواش بخیر سپاس دکم باوی آزاد ایوار باش ایواراواش باش
رز سلاوین گرم دیسا نیسه بابی آزاد سپاس دکن جواجی هم سلاو دکن بابی آزاد روژا آوا باجار دری که سلاو رز بوه سپاس دکن باجار دری که همیشه جوارا دشین سلاو رز ایوار باش سرکفتنش بویوه همی خوشکا دلال باشان خوش سلاو رز اوشی محمد چکماک نیسه لیلبار علی دای کامن سپاس دکن دای حاجی اتمان ایوار باش سلاو رز میانه حسن سپاس دکن رمضان سعید ایوار باش اوجی ماموستا رمضان سعید و اوجی مزن کردن آشاییه سپاس دکن جبو سلاویم و اکتا یلدز رحما خودش دای که سرادا سرد کابن مکان ایوان جنت و سپاس دکن رحمل مریوه و مکان ایوان جنت و لیلا چل درگوشی سلاو رز که هجاجی پیشکشوانامه اکتیویستامه کرده لیلا چل درگوشی عبدالله باکیر دسته و ساقایوار باش سرکفتنش بود خوازن امشیش بود خوازن سرکفتن سپاس دکن تایمینا میرزوی و هر بجی مایانا جان سپاس دکن خوشگاه هجاجی قیزا آپی من کنیاز ابراهیمه سپاس دکن تایمینا هونجی هر هفن لیلا چل درگوشی هر بجی سپاس دکن خوشگاه هونجی هر بجین محمد چکماک سرکفتنش بوی و همی خوشگاه هجا باشان خوش سپاس دکن حسین الماس ایواره و خوش و خش به سرکفتن و شانه سپاس دکن مدینه میرزوی و هر هاوی میانا جان اوجی قیزا نمر کنیاز ابراهیم مدینه میرزوی سپاس که خوشگاه هجا ریحان باکویان مفوی اوسان نامرن آوان تیماتنا گرانینه یعنی مفهم کرد یعنی برای نامریان خوازه بیجه یعنی هر دم بیرا خودم خواهی کن از جوار رازی من راست سپاس کن هنه را تاجدین سلاو میوانه تا هیجا کرمورا جوار سلاو سلاو ریش با خواتکان بربانک تیویش با برنامه آواز پینوس میان خانم میوان و تماشاوان رزدواجی هنرمند مهیجا درویش سرحدیه جبه سلاو دکن ایهان دمیر سلاو ریز بربانک تیوی سلاو ریز ماموستا جوارا سلاو ریز میان خانم ماموستا کرم هر هفت سپاس دکن دیسه ایهان دمیر دنیسه فراد جبدت ایوار باش باش محمد چکماک سلاو رش بوش سرکفتنش باباش که هر بجین میانا ما دل سپاس دکن اوجی سیرانا جلا سلاوین و طیبت هجانو سپاس کن خوشکا هجا اوجی سلبست وانامه قیزا کچکا هنارا تاجدین محمد یونس سلاو رش تر را میوانی تر را میانا کرمو من دیتیه زمانزانه که کردواری هر بجی سپاس دکن سلاو ریس خاطی جان سیران جلال دویجه سپاس سلاو و سرکفتنش با همو حوال دلال و شان خوش و ایوار باش سپاس کن پاروکایا فتات مار هر هبن تماشاوان هجا هنگ جمعی کلمه را با آخون میوانه ما هاتیه ولی پر انترسان را آخافتن بوی میوانه را امی باشه دیسا پیامه و بخونن ام دیسا بسا چه قصه بکن بیشن از خوازمش و بپرسم یعنی از دانو و گله پرتوک چاپ کرنه یعنی کردی و چاپ کریه خواتا و کار خواتا و گله کش بولگل بسا خواتا خون تلویزیون وب کرد و جاقال کرد لی یوتیوب دا اینترنت دا من هنه که نیری باور بکن نه سال اصلا اون یوتیوب داستا گله که نزانم نه سال اون هلبستا دخونن پرتوکا دخونن یعنی کاری وش با زاروکا هیه از دوین پروردتی زاروکا وکریه زاروکا هینی زمان کریه هنه که بسا وی بکنی وی اکی بیشن یعنی خواتا و نکیمه شرمک دیجیانم ده تشتی هری کجا دترسم دماز باسا خود کم باسا خفته خود کم از دیو بکنم از خواستم با کردین ما کافکاس دویجی کردین باکور باشور روجاوا کردین اروپای و ناز دکن لی کردین ما کافکاسیای آسیا نوین
کیم یعنی کردی من ناز دکنی کردی باکوریج ناز کن از خوازم برا یعنی و بشوپینم بزامنش و حس بکن چند گش حس کن شو سپاس میان خان لگوری من جخواد دوی روشنبیری ببه پر نویسکار هنرمند ادبیاتنا زمانزان دوی ببه پر دنابرا پرچین ولات خواده ای کردان دا بتایبتی روشنبیری دوی بردوزیا نافخویی یا کردان لگوری من نکه همو پارتی دوی جیه روشنبیران همو پارتی جیه وان لسر سر وان هبه لگردای چاند هنر زمان اوه آخا پیروز بکناوه کردستان و روشنبیری دو ارتا همیان دا بجبر ویه که از گلک شادم که از میوان کردین آسیا نبینم آن کردی سوویت لرا افجیه شانازیه در دور 20 ساله یکو همو جیانا من تنه کردیه مد جیانا خوده بسدان برنامه تلویزیونی رادیوی خباتن شانوی و سردکی و پرفورمانس زندی yani در دوره 23-24 پرتوکن من ین هاتنه چاپ کرن بلکه در دوره 35 بلکه فیلم من ین ناونتوی وکی بلکه سرین مزن ین ناونتوی هاتنه چه کرن وکی تبری فستیوال دنیایی بونه دی جیانا مده تجاری جبلی کردی تو خباته که من حتانی نها چه نبیه مدناوا پروژه کی جبلی کردی دناوا یک پروژه کی زمانه کی دنه دجی حتانی نها جی نگرتیه نای و واته کو از نیاره وان زمانه دنیمه ای ترکی فارسی آن عربی آن انگلیزی فرانسی و زمانه کی دنه از نیاره تو زمانه کی نینم لی پیدویا زمانه من جبر کو بوی خباته هیا وکه پرنسیپ من بریار دایم اف 20 ساله من جبلی کردی د جیانا مده تتشتکتنه من پرتوکا منا یکم بناوه ایشو اوین هاته چاپ کرن از دخوازم ببخشن ما مقاله پرتوکی دخواست بکره بحثاوی بکره بحثاوی پرتوکی مرو قصد کن پرتوکا منا یکمین اوه بناوه ایشو اوین 2010 دا هاته چاپ کرن ایشو اوین هلبسته جوشان خانه دویه درکت بو پرتوکا منا دویمین جی 5 پرتوکین زاروکان بون وکه سیت دناوا کارتونه که ده 5 پرتوکین زاروکان هبون بناوه خونین گله او جی 2015 هاتن چاپ کرن بشتره من فرهنگك آماده ببوره کلام بس چی نویسیوان پرتوکی زارو کرد چه بوده یعنی هر بستن چی رو کن چنه بله سوار یعنی بوچه دی پرسن درک جی باکین مثلا زارو ما بر زارو کن ماجی بخونن هم زارو که بله اف پرتوک زارو کان بناوه خونین گله چیروکن پروردهیه بون yani her çîrokek bi pêşgotinekî bavpîrên me yên ku berî me gotinek tê dest pê kirin mînak kevirê havînê bavêje kadînê mînak rastî durustî zêrê zere mijara ku min van çîrokan nivisandiye ji van peyvane dema çîrokekî 8 rûpele kurtin dema ew zarok wê çîrokê dixweyne perwerdeyekî lê rast dibe ku dibêje mirov ji însanetiyê re ji warê xwe re ji erdê xwe re ji ava xwe re dar û ber û kanî û rûbarê xwe re durust be rastî durustî zêrê zere ji bo perwerdekirina zarokan lê tenê bi kurdî tu em bêjin bi awayekî siyasî na tenê Kurd û însanî ji bo zarokên hemû dunyayê İngilîzan paqijî mühim e dar devî parastina avê kaniyan rûbaran mühim e ji bo zarokê Kurda jî heman tişt e ji ber ku ew
لگور هشمندیا خویا زاروکاتیه بی تشتی ده پارزه و بوی آوائی مزنده به آرمانجا او 5 پرتوک من ناورو کاویشی بوی رنگیه پشتی چیروکن زاروکان فرهنگک بناوه فرهنگا حقوقی که ده پروردهی دادگهین ترکیه دا 2012 شونده بریار کات داین گوتن تدکاری به زمان دایی که خواه بپارزی یعنی کردان پشتی سال 2012 ایدی به فرمیجی دکاربو لمحکمه ترکیه خواه به کردی بپارزن من فرهنگی که آماده کرد به ترکی و کردی تریم حقوقی پیوین حقوقی فرهنگی بوی رنگی لگل پارێزەرێک حسین ئۆزدەمیر مە فەرهەنگێک وسە ئامادە کرد پشترە پار وی چاخی مەیان خان پرۆژەیەکی منی زارۆکان دیسا هەبوو بناوێ چیرۆکên گولێ ku ji çîrokên perwerdeyî dîsa pêk tê 20 pirtûk bi hev re weke set min amade kir di setekê de 20 pirtûk hene 20 çîrok hene hemû wêne ne bixêzin reng û birengin û aliyekî wî kurmanciye aliyê dinê zaravayê Zazakî ye li Bakurê welat du zarabayên sereke hene Kurmancî û Zazakî Zazakî pir dibin xeterê de Kurmancî dîsa xebatek li serê heye ev 20 pirtûkê min bi navê çîrokên gulê ji weşanxana J û J'yê derketin 20 pirtûkên perwerdeyî bo zarokan û bi Kurmancî û Zazakî bûn ew projeyekî li gor dilê min bû dikarin bêjim wek firotina wî wek belavkirina wî hem li Awropa li Tirkiye li Bakur li gelek deveran ev xebatek baş bû bi dilê min bû ya rast û adî jî îsal jî ev e mehekê berê pirtûka min ya bi navê Çengek Ax hate çapkirin ev jî romanek e ev romana bi navê Çengek Ax jî çîroka bavpîrê min bixwe ku di salên 1914 di dema komkujiya Ermenan da pêk tê ku dibêjin li Tirkiye niha ewekî dest pê kiriye furyayekî dest pê kiriye dibêjin Kurd qatilê Ermenan e bes divê çîrokê de min belge kiriye ku kalikê min û sivê Ahmed Axa û Ahmed Axa bixwe dostê Ermeniyayê Ermeniyan parastiye tucarî Ermeniyan qetil nekiriye li ser vê yekê ev roman jî çîrokekî rastîn ya kalikê min bixwe ya malbata min e ev roman jî ev ama bêje mehek me hûn nîvekê derketiye xebatê min yê nivîskî jî divê rewşê de ev bi rastî jî pirtûkekî bazê xwe bixwînim pirtûka bi rastî jî em xwe nava Ermeniya de me jiyan kiriye û yanî zaroktî de me dibîst me digotin wek Tirka ve qirame haniye ji me hevna dikin yani zanî meyan xan axir ji ber ku ev mijar hema vebû ji ber ku hûn jî bi rastî nava wan dane ez bixwe gelek caran çûm Êrîvanê min lêkolînên li wan re gelek lêkolînan kir li muzexxaneyên wan ez çûm ser bîranînên şehîdên wan jî ez tevlî wan jî bûm êşa wan azarên wan ez parvet kim êşa mirovahiyê ye eva bes tiştek heye ez dixwazim wa bi destûra we ji kurahiya dîrokê wa bi kurtasî piçek behsa vê ew ê bikim tiştê ku ez ê gîştime pirtûka min heştê rûpele lê min nêzîkî 10 salan li ser vê mijarê lêkolîn kiriye hêj min nivisandiye 1911 û 12 du civînên li Selanikê têne çêkirin yê İttihat û Terakî li Selanika Yewnanistanê vêga paytext ya vêga li ew ê Yewnanistanê ye İttihat Terakî li wê derê wezîrê karê hundir Talat Paşa dibêje em ê ji 2 milyon gayrîmûslim xilas bibin da ku yek guleyekî jî dewleta me neteqîne yek dipirse dibê paşayê min 2 milyon nüfusa dewletekî ye ji bo xwe de ew dem hemû nüfusa Tirkiye 12-13 milyon e 2 milyon em wan bişînin çolên Sûrî nanê wan ava wan xwarina wan
رازانا وان ماينا وان قالوا ونفكرينا دلي بيدوي بتشتكي نامينا بريكو دولتا ميا مازن يك كليكي بتاقينا امش 2 مليون ان نكو بالسلمان خلاص بكن وساجيتكن لحمو دبري تركيا ولا تما وباكوري ولا حمو دبري بربر ارمنيان ددن هفدو و اوان بن چولين سوري مليون ونيف انسان دريده جبرچينان دمرن جبرچينا ج كوليرا ج نخوشينه ج ستما ج تيفو ج نخوشينان مليون ونيف انسان ج خو جبرچينان دمرن او كسين كو لباكور دستوان كتبه خوينا ارمنيان جي تفنگا اتحاد التراكية المليوان بويا نلسر ناوي كردان افتش هات نكرنج بو خده يك ام بيجن ريبركي كردا اگر فتوای کی دابت درباره کشتن ارمنیان دا سرسران شیخ سعید لهمبر کشتن ارمنیان درکتیه سید رضا لهمبر کشتن ارمنیان درکتیه بسدان آغا و بگو میره کردا لهمبر کشتن ارمنیان درکتنه یک سازیه کی یک کومله کی بتنجی ای کردا فتوان ندایت درباره ارمنیان دا نکو ام محسوم شاش فهم نکن او کسین کو کردین کو ارمنیان کشتنه همان دم برای خوشی کشتنه دستانه سر گنده کردان بخوشی جبر کل پشت وان دولت هبویه تفنگا دولت الملیوان بویه مبستا من اوه آرمانجا کی منی که از تو کسی که محسوم بکم تونه یا 100 سال بره چیجی یانش خود دیاره آرمانجا من نه اولی دوی مره پیچه که وجدان به مثلا من یا ارمنیان اوه همو ایشو آزار وان پاروت کم لی والله کالکه من بخواه باف پیره من بخواه دوست وانه تجاری وان قتل نکریه باپی کرده جسدی نوتو نه اول من خواست وزبی ببیشم والله بابا سپاس دکم والله پرتوک نگلک بالکش نه از خوب از نظامم چا یعنی تماشاوانه دل لی از خوب از بخونم یعنی بس ارمنیاش ده جبون بالکشه یعنی هم خود زاروکتی ده ناو ارمنیا ده معظم بونه و گلک نرازیتی نامده ها بودشتی ساده یعنی هم چا بیجم ملت کی ایش کشانگه جدست یعنی هنو چی دیده وانا ایش کشانگه یعنی از پاروت کم ایشا وانا لی ام بر بچی بون جبو که ام کرده مسلمان بون نه یاری المند کرن گوتو وکریه دستی و هات یقر کرنه جماعت ما یعنی اف مومنتاج بو مهنه کی یعنی دور بون فهم نادکش یکی از پرتوکا بخونم بزام اصلا پیامش بخونم به دستور خابن امنها گش کاناز دکن مالا اینترنت آلیک ها بر مبو برد مبو هبو سیران و جلاد نیستم یعنی انتخاصه بیجه ساویا اینترنت نو هم گش کار باشناس راسته براستیش سنه باتمان سید امین هر هبی سپاس کن هونجه هر هبن پیشکشوان مهیجا کنیا سلیمان اصلاح و رز مرنا خانم جوارا و که کرمو را امجی و اصلاح دکن که کنیاس دو روش بناوی بو ام پیروز دکن روش بناوه باتمان سید امین هر بجی هونجی بجین سپاس دکن تحسین اکتاش بشان خوش سپاس دکن تحسین اکتاش بخیر هاتنا و میوانه و دکن سپاس دکن ام پر کاره که گرینگه جبر کنی ویس کارن منش بوزارو کم کم دنیست براستیجی اجوارو دویجم شرم دکن بسا بیجن مرد ده ها سر بلند و کاری خون کاره که نبچوکه کرم ها سپاس مالا بابا میان خان لبام دبیجن ببخشه لبام دبیجن او کسی کل میجو طاعته خو بکن نکاره منت داخل خوده بکن اجل میجو طاعته خود کنش بزارو که کرداد که منت نینه ارکام منه کاره منه یعنی سپاس دکن ایوار باش دوی عمر صدویان ایوار آواج باش سلاو رج وارو دوی احمد دمیر هر هبی براج بو کداتا زورتر سپاس دست ساقوه بنیان چی گلیاج
دیسن کرم زینب جگ کاچر سرکفتن سلاو ریس باز دکن جوارای سرکفتن دفازن زینب جاگر مدرا تلویزیون نتو تی وی بو زینب خان از ویل گل هر دو دخبتن مدرا تلویزیون ما یا نتو تی وی جنک کرد یا خاص جنک کرد یا زیرک سعد خوش شادم کت هاتی خوچه سپاس دکم هیویدان روکی و میوان برنامه ما هنر تاجدین خودش و راضی و یا نزو خواه آقیدش خودش و راضی و کار و کداوه را پروگرام بهای داره البستوانا مهیجا محصول بروکی ایوار باش و سلا و ریز خیر هاتنا میوان ریزدار دکم من 3 سالان شوید دبستان ده خبتیم لی هفته جاره که روژا پنجشنبه ماه همو زاروکن کوچبری بیانی هیا زمان خوب بخونن مخابن کردیم باکور ول ترکیه دولت به زمان خون یه زمان ماکی زک ماکی به ترکیه هلد بجبرن اف تراژدی کی مازن راستیجی محسود برکی راست یعنی راستیجی اف تراژدی مازن یعنی بنرن اف شویدی زاروکی خود و هینی زمان زک ماکی دکه Avrupa'ya le Kurdin ma Bakuri yani vi ekiji mer gerek Ahmet Demir Slavuriz Lvi و همو تماشاون برنامه حوال Slavrijvaroji Karina Knya Saroyan Mayana Delo Slavuriz داو میوانی وار خوش کامن Slav dikman از جوار Slav خوش بارو دیجم Ali Tayvan ji ezdiya Tabii ki Seyrana Celal Kuşka Seyran ki tabii ki Tayvan ji ezdiya diyor. Leyla çıl derguşi kerem o rasti ji kereme. O bizim çı duyacağız vero. Bas kın kuşka Leyla. Hasan Canalı برنامه اول سرخری و که خوشی عمل و تماشا دکن سلا و سرکفتن جبونا و برنامه اول سلا و سرکفتن وشان خوش. سپاس کن حسن جنالی. محمود کایا ایوار باش سلام. سلام. خوشکا من هیجا کارینا و سیران ایوارا و بخیر سلاورش بو و هرمویا سلام و جوارا فقری اکساقزا سلام کارین خان سلاورش ایوار باش من راست نخوام سراج اخقش ساعت خوش بجوا حز دکن برنامه و بکیف تماشا دکن سپاس دکن هنیش بگش که حز دکن سپاس کن که اومد یعنی تماشا دکن محمد باشخات سلاو و ریز هد و خوشک برای هجارا سپاس دکن سلاو و ریز مجوارا موسین بیوک سلاو و ریز سرکفتنش بوه همیش سرکفتنش باید خوازن کارین حسین تو هر بجی کرمه مهیجا آبنیره کارین جان سرسران سرچاوان زور سپاس yani tabi Ermeniya ezdiya qatl kirin rast beje min got 2 milyon kesin ku ne Müslümanen yani dinavede Süryaniyane Keldaniyane Kurdin meyen ezidi hene u Ermeni hene mixabin sad mixabin evet yani diro ki de biye merne karıyoruz خوبشو yani biye der bol biye Mehmet Başhat le amad Slav rezger spas dikim em jibaro İstanbul'e ji Almatê Slav reze germin dişin Karina Hüseyin mayana min aziz eştehaz dikim spas dikim kuşka heje ez eştehaz dikim spas dikim Rehan Bakoyan شریکم ملت گلکی زلولا و بروجه که من جگلکی زولا کشاندیه مخاب ریان بکن درجه هجر طلا ایوار باش ایوار واجد باش زینب جگر داری سرچاوا dibe serçavan az kingem gazi dibe o per baş Ayhan demiş az halbast ekiş mamosta karamat khazım az sürprizame mamosta Ayhan tabii kambi halbast berdedin karamo gli daya söz daya serçavan zara feriki boyan evar baş kuşka delal peyamin me khalas bun
Emin eş bakman. Kerem هم از آنم یعنی ما به تلفن و داخوی مدنیسی واتساپ را از آن هاتنش با کوره هاتنه یعنی چه آرمانجی با اون چی بونه بره آرمانجی و چی بود چی تکر بود سمینار در آن و زمان یعنی هنه که بساوی خلاوی بکنش مرا باشه 10 روزه از لباکور بوم 5-6 روزه من لمردین درباس بون لمردین کمک کرمانجی جویا بو کمک کرمانجی کو نزدیکی 35 ساله و 67-68 جوین چه دکه و نیچیروانیا پیوین کردی دکن به هزاران پیوین کردی دینن لسر اتیمولوژیاوی کوکاوی بنگهاوی خباتیوی خباتی کی به هم پاتکن کما کرمانجی از میوان وان بوم براستی از گلک شاد بوم او 5-6 روز بوم من وکی خواندنا زانکویه که بو د سری د ماموسته رشوزیلان محمود لوندی مصطفی ایدوان لزگین چالی و گلک هوستاین دن یک جوانجی دیسا جهرما و تیمور خلیل اپی تیمور بو از لدیوان اوان بوم جبو من او هوستا هر یک جوان دنیای که هر یک جوان جهان که زمان کردیه جیای که زمان کردیه لوی دری هفته که لدیوان اوان بوم جبو من گلکی جی که خوشیه بو پشت رجی لآمده و لوانه حقوق ناسن ما بارویا آمده و بارویا وانه جبو پرتوکا من یان نو رومانا چنگک آخ وک روژن ایمزه و گوتو بیش آماده کربون 28 مها حزیران مها چویی لبارویا آمده گوتو بیش کاته چیکرن لسالونا کنفرانس یا طاهر الچی نمر طاهر الچی و گوتو بیش و چیروکو لسر امبیجن رومانی و لسر البته کردیم آخرین پیشترجی ما پرتوکا خواهد چنگک آخ جه خوینرین کردی را امضا کرد و روزا دن 29 مهیجی لوانه همان برنامه چه بود دیسا جی لبارویا وانه سالونا کنفرانس یا طاهر الچی برنامه کی بکردی لگل ایجا دنگبیجه کی اسماعیل سیران برنامه کی دیسا همان شوی آماده کرد هر دو جی دو برنامه کردی کردواری لباکور هاتن چکرن جیه دل شادیه بکو ببیجم نویسکار اقداما پرتوکین خود نویسه و بنخوینرین خورا او کسین کو توی باور به ایوان پرتوکین تبا خوینن را روب رود مینه دو سه پیو به کردی لسر پرتوکاوان بنویسه بدوان نویسکار گلک بختوار دبه و اوه موتیواسیونه کی گلکی باشه جبو کسین وکی من که از سوز دادم پشتی به موتیواسیونه وی که خوشیه او هر او پینوس به کردی بلیزه لسر کاغذ سپی و او پرتوک او هر بردوان به او گلک چنگک آخ درکبن او موتیواسیون دکه مرو مجبور دکه که مرو جاره کردن بنویسه به کردی جاره کردن بنویسه به کردی حتی خوش هر کلمه از دخوازم جوا از آنهم یعنی گلگی یعنی زمان پاریسن و هلبسته که جوا دخوازم و پیشکشی زمین کریه کلمه خو مراجع هلبسته بخونن سرچاوه خواه سرسری خواه اگر به دستور آوه به از هلبسته که لسر زمان بخوینم لی از داویا برنامه دا دیسا جی اوه بکم داخواز اوه یا عثمان بجی بینم از دخوازم یعنی موید دستایی عثمانی دایکا خراج گوتیه برای خراج گوتیه مگوتیه عثمان لا دوی کی ادیم بسنتی برنامه دا گدار بکی بزن بی یعنی اخ درکشنا سرچاوه خواه سرسری خواه زیبشم کارینا و سیانسر هر دو چاوه خواه هلبسه دیاری بوده و همو حوالو هوگرام دنگ خو واسه بجم کرم جان دنگ خو یزیز هلبسه پیشکشی ما بک سر هر دو چاوان کارینا سر خاطره دا خوشکا دلالیه بیج باشه جلال کاراتاج دو سرکفتون جوار راست باز دکن
عمري من حوالي ما ننتج شيء اري كيك جلال دنگ بيجك هجايا كيك جلال سرسران سر چواران هاتيا عمري من چیروکا بخترشیا ته نابه مجاره شوین زوستانه ده دوجه وی باجاری دا تنه خواه به تنه دهیلم هر خدا بجن بخت سترانان او من دبن زاروکاتیا من لزوزان موشه وک خونه که برای کتنا کوچریه من چاوه خواه کریه لبر آگره تفکان به دنگ بیجان دبن کنه حفظتونی دا من خواه ناس کریه از لکردی هاتمه میجاندن ما زمان ندایی که لو ربو ما اوین داره زمان شیرین زمان اوینه از اوین داره کردیمه اوین داره زمان دایکا پرسپیمه دورا جی ایشا کرمه داره از جی بومه خمبار بجی خواه پرسان تجه کتمه پی شوپا سترانک زیز لناو دنگ خواه گریامه نل زیارت و مخبران نجی لدرگاه شیخ و ملان من هر خوابت یا بخت سترانان دنگی که افسونی کت یا گوه من خملو روشه شیرین و خوش زمان کردی بخوش آوازه لطیف و ناز زمان کردی دل من فربویه لقل منها فقیه تیران ay dilbere tu menale fexiye teyran êdî kale diçim cem baba Tahirê Üryan dipirsim dilber kî ye ku dil dilber belê xwe dilber kî ye eger dilber dil belê navê dil çi ye ez dil û dilber tevlî hev dibînim nizanim ku dil kî ye dilber kî ye hûn dizanin hêjano tê li hewara min Ehmedê Xanî da destê min nûbarek got Kurdê çabelek hey Kurdê çabelek serê xwe rake ji xewê dil û dilber zimane erê mamostayên mezin erê hostayên evîna vî dilê min êdî ez jî wateya vê stranê dizanim dil û dilber zimane jîn û jiyan zimane evîn zimane yar zimane dayîk zimane dayîk zimane dayîk zimane û dayîk zimane Süper. Ez nizamim helbest ev çîrok ev çiye lê gotin ne zor spas gelek baş spas dikim mala ve zor spas bi rastî jî dayîk jî zimane zarok jî zimane evîn jî zimane her tî zimane yani millet zimanê xwe bîr kir hesa ke millet tune yani mir vîva millet xwe dikuje xwe dimire Hene peyam bixunim başem derbazî Osman min. Baş. Rehan Bakoyan kerema vira hûn gelek şoleke baş dikin. Îsa millet dinayê bîdikine. Zor spas. Zor spas. Em ji wan razî ne. Kerema hûn şola gelek mezin karek mezin dikin. Mehmed Başhat her bijî Kerencan. Zor spas. Hena tajdin her bijî. Du helbest ve pirinç peyamte. Dilber Mamedova her bijî divê. Mehmed Çakmak her bijî dengê ve dilê ve sağ ve helbestan ve hêja. Bi saet xweş pênûsata dayîm her bijî serkeftin ji bo hemiya silav û rêz. Mehmed Çakmak em jî. O mamostayê minî. Hêja Hesenê Alê tu her bijî. Hûn jî her bijîn mamoste. Mehmed Nedim Gönüldaş. Sıhhat xoş kekê delal her bijî çavê min. Her bijî. Celal Karatar can pir baş e. Hesen Ali Slav ji te hevalê te re. Spas dikim. Karîna Hoseyyan hûn her bijîn ezîz no. Tu jî her bijî xuşka delal. Spas. Fecî Alka Kızcı. Em bixwazin pirtûka mamoste çawa dest bixin. Ça pirtûka em dest bixin mamoste? Eger wekî ew ê em bêjin yek pirtûk be ez dikarin ser rûpelên min bişopînin ez ê weşanxaneyan ji weşanxaneyê an ji wan rabidim şandin an jî li pirtûka Kurdî heye li ser rûpela pirtûka Kurdî lê heke mesela hin dezgeh sazî û cîwar hene
دبیجن دی حب 20 حب 15 حب با مواره بکل کوی داره بیجی از وی چاخه دکارم لستانبول وره اگر نام نشان آخو بشینن از دشینم باوان و اگر بخوازن دیاری جی دکارم بشینم یعنی نخما اوافراتنه از ویجی ببیجم کسی که بخوازن دکارن هم روپله لسر روپلین من یه سوسیال مدیا او اینستاگرامی بنابه کرم و کردنامه انجی فیسبوک جید کارن توییتر جی کرم تک اوگلو یانجی کرمو دکارن اگر بدل وان به از دکارن باوان برای بکم انجی بیجم دکارن چوا پرتو که به دست بخر هر بجی سرچاوه محمد برکلچ میانا خان از و میوانی کرمات تماشاوان و سلام دکن سپاس دکن محمد برکلچ همیشه سلام دکن هر هون سیران جلات خوشکا هیجا کرم برای هیجا خود هر هنری تایبت و بخملینه هر دم زیرک و سرکفتی بی زور سپاس زور سپاس سپاس دکن مالا بابا شب باش خوشکا دلال اوهمان زیانکس اورخان زیانک ببرن سپاس دکن شب باش باش محمد کارک جبور سای سلاف ام جیبا سلاف دکن خوده بگا خونکار گلک بن خوندکار باورم خونکار نیست نمیفهم اره براستی جیدی خونکار یه نامه به خوندکر محمد چکمان و صحت خوش ماموستای هیجا دنگی و دلی و ساغ به هر بشی سپاس براستی جی دخواست ایهان دمید ماموستا کرم و هر دو چاوی منه سپاس دکم بجی ماموستا ایهان مالا تا و که کجان تو هیجایی حاجی اتمان ماموستا کرم هر بجی هر زور سپاس محمد باشحت صحت خوش صحت آواج خوش من ماموستا ایهان مقالا پرجی اکساک کرشی هر بجی سپاس دکونجی هر بجی مقالا گوتنه که کردا دگوت بن باشه آخه کرما خوده در سپاس دکون حاجی تمام ماموستا کرم هر بجی من زنبو یعنی از دخوازم ویا بپرسم یعنی از بپرسی بدم زینال عبدین زنار راجی اولی کلنره که زمانزانه که مازن از گلکی از سر خو برد تابنم یعنی بجنه خو بری مروی ده تابنم مروی گلکی عقل زانیاره از ایشویجی بپرسم لزاروکی دا گلی که از کو مهنکی یعنی گلکی یعنی نویای یکیم برم از من هارد کرن کالو پیرمن جهنه کی بیش مگلیون کنات که دخیلیم کنوی حلویا بنی حفکا هناره چیه یعنی حفکا هناره چیه هونی بزنم بیه کی کادیسا ببیشه ببخشه بیه مینا حفکا هناره بیه مینا حفکا هناره یعنی وکی پی وکی وانتشتن گلک تینه گوتن براستی لیل آلیه ما تشتک بوی رنگی پرزیده نینه بیه وکی مینا حفکا هناره گلو تو پرد بزیایی یعنی ورد چوی باز دای چوی داتی و که حبکه حناری پکیه گلو منطقه که وساد بیجه نه ستریم یعنی از گلک یعنی من هارد کردن گوت نیم گلک و دمی هلبت سیدای زین العابدین زنار هسته کی به امپایه و کاروباری وی لسروان تشتان بیتر هیا اوی باشتر بزن بله وکه فکر من دما مروف حناری وکه همو حبته دانه حبک جه جارنا دپکه دچه مروفی ناقه فیله دبک کود تجی قد جی خود نسکنی بی زیده فرده بازدابی ورده بازدابی منطقه بوی رنگی وکه حبا حناری بازده تشته گوسا گوته بن یعنی آیان demir tüdüyse حبکه هناری پر نازکه اره سپاس دکن ماموستا آیان demir واسطه پیامین یعنی با ایده خلاص بو اول رژی حسن کاراداش شب باش حوالنا شب واجی بخیر ببر امنها عثمان گدار بکن سپریز آمد
با تماشاوانه ما زان مگل یعنی نهری یعنی اینترنت دام شوفان نگور دا توییتر نزانم اینستاگرام عثمان yani Osman taybeti yaşına nişandı ki. Ah derdi varjına nahaji em hevidar basavi Osman'ı bakın yani güç var budar bakın. Serçavan u sersera. Osman kurban misakiri tebser mira hevi khwesti. Min go weze herm daveta Osman'ı khweb çarka sepi bi dilê şikestî. Hera Osman Kurban hera bine ege yara tejmin çetir be set pîroz û set bimbarek li wî destî lê heke yara tejmin pîstir be Osman Kurban tu ter û canî zinifran li te nakim Osman Kurban tu ter û canî zinifran li te nakim lê hema xwedê bikim goştê te bi hele bimîne hestî Osman xwedê te kul û kor bike dîsa tu bikevî ber vî destî ah Osman Kurban mi got taşiye Osmanê min didone yek şihare heyran yek bazine de gelî hevalû hogiran ew kesê derdê dila nediye Bilal bineke tu gal gal û tu gazine Osman Kurban li me hatî şevek ji şeva Leyletul Qedr hemû der û cînar heval û hogir û niştin ji xwe re duayên xwe Hera Osman Kurban hera bîne sozê xwedê û pêxemberan ege yara tejmin çêtir be ez ê we xwe bikim şîr û şekir lê eke yara tejmin pîstir be Osman Kurban tu ter û canî zinifran li te nakim Osman Kurban tu ter û canî zinifran li te nakim lê hema xwedê bikim ne li wê dunyayê ne li vê dunyayê xelas nebî ji nava agir ah Osman Kurban misakirî tebser mira tanî kevne yarek min go weze herim daveta Osmanê xwe çarka spî bi dilê jarek here Osman Kurban here bîne ege yara tejmin çêtir be set pîroz û set bimbarek lê heke yara tejmin pîstir be Osman Kurban tu ter û canî zinifran li te nakim lê hema xwedê bikim agirê Helebê bikeve mala bavê te salê carek agir bigire koşk û sera birc û xanî ji colê miyan nemîne karek ah Osman Kurban misakirî min sakirî tebser mira hêwî tanî min go weze herin daveta Osmanê xwe çarka spî bi dilê janî here Osman Kurban here bîne ege yara tejmin çêtir be set pîroz û set bimbarek li wî canî lê heke yara tejmin pîstir be Osman Kurban tu ter û canî zinifran li te nakim Osman Kurban tu ter û canî zinifran li te nakim lê hema xwedê bikim kezeb û gurçikê te di devê tere derên şeva pêşî tu bikevî ji mêranî ah Osman Spas dikim taybet yaşına sa dve nifrol te nakim nifr nasat ke bi Tirkiyê lasîmana Henara tajdîn divê rast e Ayhan Demir divê henara tajdîn divêja rast e hejar telo dema ku mamosta Kerema dibîzim ez zimanê xwe Kurdî hez dikim spa ji we zimanê xwe ku tu daxivî heta henara rimdik şemçira xwişik e spas dikim mamosta henara tajdîn Reyhan bakın hepka hanari geleki nazik diye spastik açık az bersev hatınç boyu pırsamın sürin mirzay xuşka heja az heja tevi bernama webum kerem axu helbest ki peşkeşi temaşavana bikın vamekir serçavan vamekir Eğer telo dema ko az mamosta Kerema dibîzim az hinekî ne baş e hejar telo mam heja hûn dibêjin dema ku Kerema dibêje helbesta hûn vî dem zimanê xwe hez dikin her dem hez bikin Erê yani tamam yani Kerema ve mera sılavî jî nade peygulîsa Wê mala ve ava divê seyrana cihat Seyran Khan serçava Seyran Karina Hosayem biji kerem me biji
سپاس کریم خان سر هر دو چاوان محمد چکماک و ساعتک خوش مامۆستا هێژە ساعتە وەژی خۆش حەسان کارەدەش هەر بژی کەرەمە نورالدین جوگۆباری کەرە ئۆسمان کەرە دوێ ئۆسمان ڕاستە لیانە نادری ئێوار باش خوشکە دەلال بخیر هات میوانە هێژە سەر چاوا خوشکە هێژە لیانە نادری رشاد فیرات سلااو و ڕێز مامۆستا سەر چاوان کێک ڕەشاد ئەم ژوایش سلااو دکن سلااو ڕێز حەزکردنش بۆ کەرەمۆ ئێتانش بۆ کەرەمۆ محمد یانا سلااو جیواتا وای سەرکەوتنش بۆ وەشانە وە سپاس دکن کێک محمد یونای جی کێک ڕەشاد فرات جی هەر جوری دو شەعرێن هێژا یê باکوورê welatên du helbestvanên hêjane em jî her dem yanî hevrodaxivin bi rastî ji me re gelekî kûr û gelekî zanyarin bi rastî jî spas dikim her dem bername me de em peyamê xwe dinîsin spasiya xwe ji we re dibêjim ez dixwazim bêjim dema saetek zû xelas bû me varane xeber da hinek ji zaroka hinek ji zimîn hinek helbest hinek çîrok hinek besa wext zû xela yanî hate dawiya xwe ra ez hêvîdarim bernamek ev bernamane bernameke jî me ça hewra xeber ez û meyan xan derî ez hinda dengê min tê gelo çi bû erê dengê we tê temam en hinekî çi bûn derî her dem vekiriye kîngê hûn dixwazin bê destûr li derî bixin hekem mijar çand huner zimanê kurdî kelepûra kurdî be bê destûr kî jan televizyon dibe bila bibe bê destûr keremkin li derî xin li gor zanebûna xwe li gor karûxebatê xwe ser her du çavê xwe ez amade me hûn kîngê bibêjin wek berbank TVşî ez amade me ser her du çavê xwe bi rastî ji ez gelek şad bûm dîwaneke gelekî xweş bû û gelek temaşevanên bi qedir hatin mala wan ava be lê dem û dewran ew e car tê û hêdî di her kede zû xelas bawde hemû wextî me hinekî spas dikim ew jî yanî saviya serê ve yanî ça bêjim axaftineke rehat rihanî derbas bû zû jî xelas bawde ma hêvîdar me mîse hev bibînin û bi rastî ji me pîlan kiriye bernamekî me jî حتی اصلا فکرم هفته کی دو هفته دیسا یعنی همی چه بکن کرمو و سورپریزه کی مجی هوا یعنی بوی سورپریزه و به امی برنامه خون پیشکشی ماموستا آرام دیگرام بکن و هنکی امی جوی هنرمندی باخون ایراد تشکی ناویش اجید ما برنامه دن را سر چاوان سر سران من ناویش میدم من هنکی جوارا گفت باشی دامی برنامه بس والله براستیش بس اسپاسی خوش وارد دریجم ساعتا و خوش عمری و دریج از براستیش گله کی جوار راضی ماش بکن هاتن و شانه یعنی و خاطری منو کتن راضی بون آخو و دا هون هاتن اجوارا سرکردنی دخوازم اجوارا هر دم ریاوکری دخوازم اون هر هفن سپاسی خوش خاطر خوش مالت هزار جاری جبو برنامه ما خاطر خوشی مجید کنج تماشاگان ما بخوازم سر چاوی خواه سر سری خواه دوباره دبیجم از گلک شادم لدیوانا بروانک تیوی بوم گلک شادم میوان میان خان بوم جیه دلشادیه یکو من لگور در فتح خواه زانبونا خواه بوی زمان کردی وی زمان شیرین
میراثا خانیه، میراثا جزیریه، میراثا فقیه تیرایه، بابا طاهر اوریانه، میراثا علی حریریه کو به وی زمانی مدکاری ام چار پیوان به حواله خوره به هوگره خوره پارو بکن او تماشوانین کلمه تماشا کردن پیامان شاندر راضی بون خدانه نشاندان مالا و حمو حوال هوگران هزار جاری اوابه مالا بروانگ تیوی کو مواخواندن مالا میان خان اوابه کو ام کرن میوان خواه و از دخوازم به وی رنگی خاطر بخوازم بیجم کو جی کرم خواه به کردی بخون، به کردی وخون، به کردی رابن، به کردی رونین، به کردی هرن، به کردی ورن، به کردی بخوینن، به کردی بنویسن، به کردی بسترن، لی هری زیده به کردی بکنن. ببینین خیر و خوشیه ده. سپاس خاطری رو. سر